Эки эргин көргүчүлөрүбүз. Аян Дудал деп Тамчытылганын элчиглик үндүрүлгесин көрүнчө чалап турбуз. Студияда Марат Энмекей. Биздин эргим чоок кишибиз. Бучукай Салбак Караоловна бүгүн Пежен Харланын юбилейин темдегдеп этип турар. Салбак Караоловна көй жылдар тургузунда садык саарылга шугумунга шаңнан макталдык ажылдап чоруур. Ол бөдүүн сеткилдик, тузааргак болгош кеже, шимжеңгир киши. Хөй саныка төренлерinin уштап баштап чоруур угбазы. Кады чуртаан эжинин пыжык чөлөңгейжи, уругларынын теткимжези. Төрткөн күнүн табаштыр кадыкшылды, күзөлдери поттанып чоруурун үйрөп турбуз. Өйүнүн эзи, уруглары, чоол кишилери. Ажыл иши жасыбай сеңе, алчы болуп чеде береңбе. Абаң биле ачаңдырың мен, ажогун ак күдези бойнбе. Ажогун ак күдези бойнбе. Сагыжымдан үнмесен, болалымдан үнмесен, эргим муру жараш кыз. Оргадайдей ховар сен, бөлүм болган шара сен, ак көк тылам таңгын назы. Ак көк тылам таңгын назы. Aylar çıllar şuzu vekkende, nöge bolgaş tangın ağıstın. Avazı da bolgay senin nam, alçı bolup çede verengbe. Alçı bolup çede verengbe. Sağızımdan ünmesen, kodalımdan ünmesen, ergim muru çaraş kız. Orgadayday kovar sen, bölüm bolga şara sen, ak kök tıvam tangın nazı. Ak kök tıvam tangın nazı. Sağızımdan ünmesen, kodalımdan ünmesen, ergim muru jaraş kız. Orgadayday kovar sen, bölüm bolgan şara sen, ak kök tıvam tangın nazı. Ak kök tıvam tangın nazı. Байыр жедиришкинин 10 мүнөт озулду. Силер бүгүдөгө чүглө эккини күзөдүм. Байырлык.